Koi. Mr. Zuzu. Madi. La lena chisa le kurukisa asukujina ngiyahlela manje bafana bekugara umuntu ngo asakhuluma kweningi bembela nomayemfundisi utshaka sizokwenye transport yela city libre issue transport halathela lethi transport so ma connections acha makatopedza wange sokuphelile kusese lapha Mariana imwe yacho ndazi kwanza ukosa na 50 imwe yacho 150 yakauya ndo mdziyo wacho apa ndo kana chiti imwe 50 yange yasara anotenga abafanizi wawo ngamba lo mayimfundisi lapha into zinto zikuma ndo zvandira kuti imwe 50 yange yasara ndo yandanchiti ndichaisa mavhiri amavhiri lapha mavhiri isofa tabona lela lipledge le ndo zvandati ngaiweka 1 then ndokwanisa kuti ngakuniki 50 lapha then ndotenga kungela mataya ndo isho ndaitaura kuti mari ngaiunganika 1 imoto yangu ndingasicela ukuyibona ndo zvandiri kuti ndeiyo iyo inokwana ndakatombotaura vanhu kuenda kuhande iyo ndanduzozvala angakupajiki imoto leyo phezu apa tinogara ugadzirisini nje i-150 ekubaba lo mari yakunjele sikweberetshele sunjele sihamba 150 ndagadzira sizile ngasitelele sonke wonke lela ngalichiza uzothenga into ye-gearbox yani lapha into levele yahamba le waye kwahamba into selivusele imoto imali yechechi mtenele ngasitelele yani kepha niyakulayitha lapha ngasitelele wona ichechi yangini le